Ушул жерде бир жакшы уй бар экен. Жашын айтыңыз, жашы. Канчаны тууган? 4-сүн туйт. 4-сүн туйт экен. Мына момунда келишкен уй. Бою канча чык болот? 1.40. Азыркы учурда бул бооспу, саамбы? 5 ай боос. Немечи? Баасы канча дедиңиз? 210 миң сом сурап атат. Келишкен уй экен бирок мына. Адамдар ар жагынан көрүнүп атат мынакей. Номер айтасызбы? Мындай эле кетеби? Канчага болду соода? 180ге берген жокмун. 180 миңге берилбепти. 180 миңге берилбепти. Жакшы уй экен бирок, Каяктыкы? Чүйдүкүлөр. Чүйдүн уй, ысык ата дейт. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 1 февраль 2026 жыл. Чүй облусу Кемин району Чымкоргон мал базарынан сиздерге саан уйларды тартып көрсөтөбүз. Саан уйларды. Ошол. Мына бир тууган тартып кой дейт. Байке, каяктан келдиз? Салам, балыкчы. Балыкчы, салам. Жаңы базар кандай? Сонун экенби? Мынакей. Кеттик анда эмес, Балыкчыдан келип тур байкебиз. Саан уйларды көрсөтөбүз. Мындайларды тартканбыз. Торпокторду. Байке, уй канча? Кимдики бул? Баасын айтып койгула. Туган, канча уйдун баасы? 120 миң дейт. Арык болгон. Уй 120 миң дейт. Достор, туугандар, мына ушул жерде уй бар экен байкебиздин. Кандай бул, боос байке? Боос ого. Боос, канча ай боос ушунда? 6 ай боос. Мынакей келиндер. Канчанчысын туйт эми? Канчаны? 3-тү туйт экен мына. 6-8ге. Баасычы? 170 миң сом мына. Каяктын малы байке? Кант, ысык ата, кант дейт. Төртөөнөн тең чыгабы? Тууганда, Мынакей. Канча литр берет? Азыркысы 15ке чыгып калды да. Жаңы тууганда 25ке чейин. Мынакей сүт. Болду көп сабаңыз, Номер алдырып коюңуз, номери. 703 799 909 909, Мына канчага болду соода бүгүн? 60тан ашпады. 160тан ашкан жок. Соодаңарды берсин. Байке, ассаламу алейкум. Канча экен уй? Баасын айтып коюңуз. 200? Бооз экен, Бооз 200 дейт. Канчанын туйт? Кунажын экен да мунуңуз. Биринчи туут 200 миң сом сурап атат байкем. Мынакей. Жакын бооз экен, чоң бооз. Мына желиндер биринчи туутка үрүттөр да жакшы экен. Онлайн сатасызбы же базарданбы? Номер айтып койбойсузбу, ушундайларды алам дегендер болсо? Жоон экен. 700 менен 79 0003 0003 экен. Чалып көрүңүздөр мына. Биринчи туут. Бул дагы сизге карайбы? Бул башка. Баасын айтып коюңуз байке. Эси жок экен. Макул, эси жок экен. Mo кара уй канча экен байке? 165 миң дейт мына. Саамбы? Канча литр берет? 15 литр. Канчаны тууду? 3тү тууптур мынакей. Жакшы экен уй. Мына артынан көрүңүздөр. Ама бооз кунажын канча? Байка. 140. Канча ай бооз? Же кысырбы? 7 ай бооз экен. Онлайн сатасызбы? Жок, макул. Анда эмесе дагы кеттик. Канчага кетти ушуңуз? Байке, алдыңызбы? 75ке берди. 75ке берди. Бука экен, 1 жаштык. 1 жаштык букалар 75тен берилиптир. Реклама үчүн номерлерибиз 077 388 350. Кайрылыңыздар, WhatsApp бар. Реклама акылуу. Сатам дегендер болсо көрүңүздөр. Ойлонуп, карап дегендей. Могу кунажындар бар экен го, мощный. Канчадан экен ушул кунажындар, 125те. Ар бириби? 125 булар. Кысыр, Жок. Бооз бу. Жок дейт да, бу түшүнбөйт жакшы. Улутуң эмне? Кыргызсыңбы? Кысыр экен, ошо жок деп атпай. Кысырлар. Булар эми качат да, улуту башка окшойт, түшүнбөй атат. Тартып койсун. Камерсан тартып койсун. Кандай анан камерсан? Каяктан алып келдиң муну кунажынды? Алга? Токмок алгасына. Канча сурап атасың? 75. Канчага соода болду? Болду соода? Болду. Макул, кеттик анда эмесе.
Bu ne oldu? Kança bağısı? 155. 155. Boğaz ekeni? Emdeler artma bayke. Artma öyle. Qaysi ayılga salam? Çapayga salam. Çapay, Tokmok, Yegeti. Mana Çapayga salam deydi. Kançaga soda oldu şu? 145 görüyor. 145'e berilmey atat. Kançay boz? Olsun bilmem. Bilbeysiz. Jelinde Jelinde koyulup kalıptır. Al satat keste. Bazar jakşı bazar. Jakşı ele bolot. Okşoşup atat deydi. Mana ötölü. Bul jakta da soda bolgan жерlerden көрөлү. 105. Kana uylar görünmeydi dostum. Jakşı uylardan görseteyin dedim ele de sizlerge. Nomerini alıp bereyim dedim. Monday uylar var eken kişine kına ağzında. Dostlar. 86 mingge alıptır. Bayken akça sana atar. Surap koyunç. Bayken oşunda moğun aldınız de moğunu. Şunu 86 mingge alıptır. Buyursun. Akçaları sana alıp soda oldu. 86 mingge. Kunacın kaç eken? 120 ming mına kunacın. Kısır mı? Ha boğuz eken. 5-6 ay boğuz. 120 deydi. Yaxşı. Soda oldu bayke? 15 verip atatdı. 115'e bermediniz. Bergen yok, 18. 118'e beretken. Bir ile başken değil mi? 118'e beretdim. Ayakta uylar var eken bir. Çoğun uylar. Buna. Görüp atat bu jedi. Kandaysiz bayke? Yaxşı. Uy kançadan bolot? Yaxşı. 115'te. 115 mingden surap atasiz. Eki baş mı? 5 baş. 5 baş. Qaysi moğlar mı? Üçü. Boğaz mı bular? Atlarımlar var. Baylağı. Bordokta turgan eken de aralaş deydi. Soda oldu bayke? Oldu. Yaxşı lebi? Buyursan. Mak, sodanızı bersin. Moğol jerde monda uylar var eken hem dostlar. Esi kim eken bilmeyim ben. Karap göröbüz. Mına. Bir kunacım var eken moşne eken çınında değil mi? Kimdiki eken bul? Bilbeysiz mi? Kimdiki? Kanday? Yaxşı mı? Kançadan surap atasın? 205? 200 de? 210 deydi qoy. Mınaki hazır candan barıp sizlerge malumatını alıp bereyim. Eğer de şundaylardan alam degenler bolsa görüңүздөр. Kanday paradalar? Hereford'dan 3'ö Simental. Bular boğaz bu? 8 ay boğaz. Tişti emeleriçi tuğutları. Ekinci tuğuttan başlap 4-cü tuğutga çeyin eken mana. Hazır men jandan ötөйүн. Jandan көрсөтөйүн достор. Mana bu kadar da var eken el köp yakta. Mana bul jaka öttük emi. Mana aldılarından görсөтөйүн. Aldılardan dostlar. Moğu kunacının kanday kunacın bul? Boğaz bu? Ha bul başka o. Satıldı mı? Kançaga? Bilbeysin. Nomer aytıp koy. 0558 0558 649 649 37. 37 dey. Uşul uylar Simental Hereford. Görüңүздөр. Kançadan uy? Kimdiki bul? Bizdeki de. Kança bağız? Kunacın mı? Nacın. Hı, bağısın ayt. 125 tane. 125. Boğaz ekeni? Yetiyor. Atlarım. Ha, at görüm. Moğu kança bağımız? 140 tane. 40 min surap atat bayken. Kaç tane kanal olgattı? Meni mınaki bul at görüm eken. Baylap. Kança ay bayladınız bayke? 5 ayacak. 5 ayga jakın baylaptır. Jemdi beriptir baykem. Çöptü beriptir mına. Jem çöp dagы kımbat bolop atat. Ana mal kımbat bolot da. Mo taraza boyunça malumat alalıçı. Kanday taraza uşul jerde iштейби же satılabı? Assalamu aleykum. Kimdiki eken? Sizdiki? Bul uşul jerde iштейби же satılabı? Taraza İштейт. Bir malga kançadan alatasыздар? 100 сомдон. Kança tonnaga çeyin götөрөt? 1,5 tonnaga çeyin götөрөt eken. Живой вести билем дегендер болсо, мына Кемин Чымгоргон мал базарында ушул навестин жанында турат экен. 100 сомдон ар бир башка алат экен. Достор. Могу уй бар экен, чоң. Могу кимдики экен? Алынган окшойт. Байке, могу канча экен? Алымдыбы? Болду, рахмат. Бирөөлөр алыптыр. Байке, кандайсыз? Канча баасы? 150 bu. 150. Бооз экен.
150 ming deydi. Эми аралаш турат, достор. Канча экен уй? Баасы. Канчага? 167 миңге сатылды. Жакшы, буйрусун алганга, сатканга 167 дейт. Assalamu alaykum. Кандай? Уйдун уйу ушул жерде экен да. Сонун уй ушул экен, чынында. Мен айланып келдим. Канча бул баасы? 190. Бооспу? Кеч боос. Канчаны туйт? Үчүнчүсү курсагында экен, мына. Номер айтып кой. Алам дегендер болсо. 0703 34 69 10. Чалып көрүңүздөр. Бир эле башпы? Үйдө уйлар бар. Мынакей, келишкен уйду алып келиптирсиң, базарга. Кана. Мына алдыларынан да көрсөтүп коеюн. Уйлар аралаш турат го, базарда. Ирет жок. Эми көнөттөй. Ооба, эми көнөт. Ушу менен видеону аяктайбыз, достор. Сак саламатта туруңуздар. Колдон келишинче көргөзүп бердик. Моякта бир уйду көрүп калдым, мынакей, могу чоң үй экен. Ээсинен сурап көрөлүчү. Байке, ассаламу алейкум. Канча экен бул баасы? 280 сурат. 280 кандай порода? Чёрный пёстр. Бойду караңыздар, Канча чыгат бою? Бооспу? Боос. Канча ай боос? Урунуп атат. Онлайн сатасызбы? Сатабыз. Айт номериңи. Келиңиз, өтүп кетейин. Айтыңыз тез. 0700 25 87 65. Айып жок буйда? Жок. Айып жок. Канчага чейин соода болду? 245. 245 чейин болду бу. Өзүңүз канча сурап атат элесиз? 280. 280. Эгерде кимде ким ушундай чёрный пёстрый өтө чоң экен. Көрүңүздөр. Алам десе чалыңыздар. Каякта турат негизи уй? Кегетти. Мына. Рахмат. Мама уйду да көрүп атат. Дон кабар деген. Уй канча экен? Кандай? Уй канча? 140 саамбы? Саам 140 канчаны тууду байке бул? 5-нчиси ичинде. 5-нчиси ичинде экен, Канчага соода болду байке? 120 берди берген. 120. 5 120га бербедиңиз, Мына моякта уй соода болуп атат окшойт, Мына байкем көрүп атат. Курсагында барбы, жокпу дегендей кылып. Караңыздар. Барбы байке? Я, байке. Ассаламу алейкум. Алло. Байко. Байке, барбы? Билбейм дейт. Мейлі. Соода кылып атыптыр. Туугандар, ушул жерде мощный уй бар экен, мына музоосу менен. Музоосу сонун экен, ургач окшойт. Мына клиенттер көрүп атат. Онлайн көрүп атат телефон менен. Ээси көрүнбөйт, бирокчу сурайлы десек. Ээси жок бекен, Канча бу? Сатылбайт экен, Бул алынган окшойт, бирок жакшы экен.